Kublai pi pralog mata kesengi Riu Terik Oktober 2000 kesengi ke banga kai patau no ini gidi gi patau ki bangala pen ie pia ke video Riu Terik September nganta kila longkum ni kini ki bangala le shwaga Riu Terik September ngalapan ie pia ke tu video ke ba Pensiong kayu ni upatau haka Riu Terik September udang longkom tu udeu ni ngale lightly ulong tang ni we hi yang tu karesyo we la lai utu de balai nang tau ni udeu basau bat ni udeu basan ti hadin jong ka Riu Terik September malanang yai le tang ba uklam long patau su nomor ba kelahiar ka temperature ulas ubalong patau de uni ubangale au Riu Terik September kebemut nang tu te mlong su ban pensiong kha yo ni patau ka alis ngan yo santli bat pi hakani ka lain hang tu buntli bangale ka pollination tang ba kiput lut nomor ba kelahiar ka temperature ti menta kesngi ngalayo ban ke yo ni upatau sau imat ti patau sau kumno ni na baro ko wi kper mi tang khat lightly hang ni udon pratli lightly ladap bam atli ngadang I budong kam jerngam baro ka kper tang ini kini kide ke ba ngale pollination himanga te kani gede ke benta ke ba dang hakini kisngi iwe kong iba ngisha yarep hi ku ber yarep ku mangai ngayo tang wo patau na ka we per ngala lengo te ngong ban ong kumno ru de kin the dengan ong pensiong kharu ngam das ngoi ha ba te ngong ba mataw snem tu dunangap te ngale pollination hi daladi tinga yo menta khat lightly kini ita ikong iyo tang we ngala lengo namar sia yo sipau khat ar khat lai ngitem sobon hi namar ba jika creation ni te ngala pada mentau snem unungap 1 point ba sat pen songkhai kini patau 1 point dala jan kut September la kriat balai 1 point namar ba une sentiu bigi khat kin pareng morning glory ngam tiap kasi ge ongkum no ula pho phi udeu tu ba longkum jermi pho one boy tu ngap pensiong kha pathau hau tu to ma ula ngap lawan slam ha hakwi ki slam ta ngam ju khuslai nga sha yo kum ta kha san arphotli minimum nga yo be yo pathau mataw snem dem lem da de banga dale hi manga ka pollination zero ni patau kum ulong kum o lakla zero te henre at least ngadang yo hi tikini bade ki patau wi yo tang santli nga I skoni kitu ginang musyarat ki bapen I ya ka video ke baki ki khet yo ne u patau yong ki kit lai sau pick up ar lai shak demand yung pin ai de yusuk ba nga de lok yu bi tu waro gani du santli boy khai pingase to em ha pi te wala dekat taru ni ai persang hi banang hawe usna ngan thung no kham kloi mataw usna mala thung dir pi bang thung arja ki pathaw gani ge ju kirinsan te alis ngan yo santli te ngi sor te ngimi ai sibun sor repetip gari jika kriat umde gum shafi jika sai te fi mushrat le chakha basam stu bas ai ba o shamulum cha be shatur kia khit sibun bha ngai namar ba ka biang ga beneng ka biang ka ngap ka biang ka na no sedong pi ka biang ringi te pi yang ni pi kitu ki pralok ki arki nga bale hable do briu to ka we ka de bom don ngap Tenre hang ne apa kani ke poli house
ก็บางใช้ทุ่งอยู่นิวปะเทายองหังเดที่พี่อีเปกะเดกะบางามจุปลีกันนี่กันนี่พี่หังนามารมดีงะทุ่งตังอยู่ปะเทางะทุ่งอุเกรปสุดอนหังนี่อุปลงพี่อยู่ตัวหังตัวหะปะบัดkita ingat tu hande do grapes u red flame ne udang red ti ketuk jing khang bara chi sngi bara chi snam na marba la da pli ga ne rung ki sim rung ki thabali ngamla ban sinre da wairu na marba ki de ki mar ba bam hang ne ti nga khang ya ga ne ti haba udon upathau la do de upathau ubi ne lo de no pathau bang thong ne ngale pollination hi de la de na marba undon ngap hang ne ti pralok ngisi kendu ba de phi pe at least don ki bar khi nga bala e gani pollination pen songkha to ban le gum no ke de gi si sha phi ban se hi ti la de don de ki we ki lat long phene batalem yu ne unong rep sor ma ne ru de unong rep ubdang kham do na hi ha ka ru kom rep te henre wala de taru yo hi ban mat ka to ka ne yu ne pathau to khublei pralok ngasi kendu ba de ke we ba de ke video to bang sa pi